आकाशवाणी इम्फाल लांथोकचरी पावगी सक्तम सक्तम असिदा इम्फाल द फेमिना मिस इंडिया लिसिंग निकुलुमदगी ग्रांड फिनाले पांगथोकिबा राज्य असिदा बीजेपी की अनिसुब टर्म सरकार ना चही मपुंग फाकिबा जिरीबाम जिला दा आकाशवाणी की रिले ट्रांसमिशन सेंटर हांगदोकनब थौरांग महाराष्ट्र नर्सिंग लेखिदबगी चाम हुमुद्रा हुमदुसुब पालन अमसुंग राज्य सरकार ना सेनापति बु स्पोर्ट्स की अनिसुब कैपिटल ओहेनबा थौरांगी मतंगदा एखोगी सेनापति जिला की पाउमी ए हेकिनी ना पीबा पाउदम अमा मणिपुर युम्बु ओइदुना होकिबा थांगजे निमित्ता पांगथोकिबा यांखै मपन सुबा फेमिना मिस इंडिया लिसिंग अनि कुलहुमदोगी टाइटल राजस्थान की नंदिनी गुप्ता न फंखरे वार की ममिंग लेरबा ब्यूटी कॉन्टेस्ट असिदा बॉलीवुड स्टार अमदी सेलिब्रिटी नेहा दुपिया हर्षवर्धन कुलकर्णी तेरेसा लिविस लैश्रम सरिता रॉकी स्टार न चिंबा जूरी मेंबर सिंगना कॉन्टेस्टेंट कुंट्रा के मराइबक लेबखी ममांग चेगी फेमिना मिस इंडिया कर्नाटका की सेनी सेटिना हंदक चेही की टाइटल फंखरबी नंदिनी गुप्ता द लूप उखी मथंग चेही की मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट नंदिनी गुप्तना वार की मुह सिंधुना सरुक यागनी ग्रांड फिनाले अदुदा न्यू दिल्ली की श्रेया पुंजा अमदी मणिपुर की थौनौजम स्ट्रेला लुवांगना मथंग सिदना अहानबा अमसुंग अनिसुबा रनर्स अप ताखी टेलीविजन स्टार मनीष पॉल अमदी भूमि पटनेकरना चिंगलेमलबा थौरम अदुदा होस्ट ओइखी अदुगा कार्तिक आर्यन अमसुंग अनन्या पांडेना स्टेज ता लाइव परफॉर्मेंस पीथी With that, ladies and gentlemen, the Femina Miss India World 2023 is Rajasthan 2023 Nandini Gupta. मणिपुर मुख्यमंत्री नोंथोम बीरेन लुचिंबा बीजेपी की अनिसुब सरकार चही मपुंग फाखरे मसिगा मरी लेनना हौखिब सगोस निमित्ता कुमन थौरम अमा सेनापति जिला की पब्लिक ग्राउंड पांगथोखे थौरम अदुदा वांगांगबदा मुख्यमंत्री नोंथोम बीरेन हाई बीजेपी न लुचिंबा सरकार असिना चिंगी जिला सिंगदा मंत्रिमंडल के मिफम पांगथोकना लागले महागना हाई सेनापति जिला असिबु मणिपुर की अनिसुब स्पोर्ट्स कैपिटल ओहेननबा सरकार असिना थौरांग तौरी मुख्यमंत्री न हाई राज्य असिगी चिंगी जिला सिंगी ओइना अहानबु ओइना सेनापति दा एस्ट्रो टफ ग्राउंड सारे मसिगी मथक्ता लमदम मसिगी मौसादिगी लेजरबा मसाना सिंग चखोननबा स्टेडियम अमा साननबा लुपा कोटी तरा काइथोकले मांगना हाई थंगाल जनरल मेमोरियल स्टेडियम लुपा कोटी अहुमलोम चंगना सेमगतलगनी अखोय अरानबा तौरोय यारिंगै प्रजा की फननबगी दमतै कोय होनगनी युमथोंग खोदिंगदा मामागी हिंगनबगी थाबमा पिननबगी स्कीम अमै खोयना खोयगी सरकार से लापगा लौथोखिबनी इमुंग अमदा कनागुंबा एक्स नत्रका वाई अमना अइगी हिंगनबा इमुंगी पैसा तानगेने करबार मसा अमा तौगेने हाइबदा 10 लाख फावबगे मा डायरेक्ट हाइबा याय हाइतबा याय नुपी ओइबा याय नुपा ओइबा याय सही हुमफुमंगा फावबगी मनुंग लैबसिंगना लुपा लाख 10 की लोन लौबा यागनी मदुगी लोन दुदा 30% दी फ्री ओइगनी one family one livelihood compulsory मसिगी दमदा कोई 100 crore अखोई अंदर की बजट अखोई हापगा थमबनी मदुगी कानब लौबियु हाय प्रजा मयाम दै थमजरी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री नोंथोम बीरेन सिंगना लुपा कोटी चनी कुनमरी लाख यांखै चंगना पाखेकदबा चकोट थौरांगी प्रोजेक्ट मरफुद्रा मंगा संगाकी अमदी लुपा कोटी हुंबुद्रा तरु रोम चंगना पाखेकदबा प्रोजेक्ट 33 की जत्रा हुनखी राज्य असिगी ngangkhai जिला ओरिबा जिरीबामदा लेबा मियामदा मणिपुर यावना तोंगान तोंगान लमदा ई पाउ अमदी इसै नोमाइना चिंबा थौरम कया आकाशवाणी की थोंगदा ताबा फंगहनबगी दमक केंद्र की इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालयना थौरांग अमा पाइखटपा हौरे मसिगी मरी लेनना जिरीबाम जिला दा आकाशवाणी इम्फाल की रिले ट्रांसमिशन सेंटर अमा अतुबा मतमदा हांगदोंगनबा मंत्रालय असिना ऑफिशियल टीम अमा थारक्तुना हौखिब सगोस निमित्ता यिंगसिनख्रे मसिगी मतंगदा ऑफिशियल टीम अदुबु लुचिंगलखिबा इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की डिप्यूटी सेक्रेटरी श्री एन सना तोंबा सिंह हाई आकाशवाणी इम्फाल की रिले ट्रांसमिशन सेंटर अमा जिरीबाम जिला दा अथुबा मतमदा हांगदोकलगनी मसिना लमदम अदुगी मियामदा रेडियो की ई पाउ अमदी तोंगान तोंगान बा थौरम कया मयेक सेंगा ताबा फंगलगनी मणिपुर की जिरी स्टेट अखोइना रेडियो की सिग्नल से फंगद्रे जो हान खंगे मिनिस्ट्री दा अद येंगजनब होदरी एस अखोइ रिपोर्ट लौबो मतमददी
adagi di akhoi ke no machinery kari kari yang badadi Imphal da lai ba machine si transmitter si yam na chaw boy ba Manipur si yam line cover to bang boy ba ko na thigala kan da di kari akhoi gi jiri gi area si sing na question graga Imphal da ba transmitter sing na question graga shadow area oidna ya da boy rame adana akhoi ministry dagi team mama ai samak adagi ai under secretary technical team mama support oina adagi Delhi dagi Pasarbat dagi deputy director general am yaura adagi di Guwahati regional office deputy director general am yaura moi technical ngatan Imphal ki director yaura adagi Sulcha ki director yaura ka koi pulap survey tawre yenge mafam singju yam support tobi DC की ऑफिस का हम सपोर्ट होगी अदगी दी BSNL की टावर्स को ये हैं हम लोकेशन में हम जो ये और मतुंगा साउंड कवर तो बंगम गदा हम ये का खिनबा हाइदना चौरापमा देवना रे Varak ki ningtam lanjangda Indian National Army na Moirangda machu ahum ki firal pain khiba numit ing kumja lising amaga chama panifu mari gi April 13 asi ngasi fawba Bharat basina ningsing duna leiri numit asibu chehi khudingi ningsing duna palan togduna lakle handek chehi ki oina su hokiba irai nimita palan thorom asi rajya asik mapang kya da pangthoknaki Manipur University na sinduna numit asika mari lenena numit humni gi oiba antarjati thaki seminar ama pangthoki Seminar adu loshimbi thorumda saruk yakiba kenragi mapan thorum amasung siksya Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hai Netaji Subhash Chandra Bose na toramba thabak singa mari leinaba polam sing documentation tawduna thambana haruk liba mirolda maraiba nungsibege wakalon hengal hanba ngamgani Dr. Ranjan hai Moirangda machu ahumgi firal pahen kiba numit April 13 asi varki itihasa thoidok hendongna ningsinga oiba numit amani in the same the movement, but in the later on, its own origin and native-oriented indigenous feelings bears all with this, the Indian freedom movement. Manipur ki Senapati Jila bu sports ki anishiba capital ohena naba Rajya Sarkar na thawrang kya pakhali hiramasi ka mari lenana Akashvani Imphal ki pawgi saktam gi saruk amo oina ekhogi Senapati pawmi e hekini na tongan ba sana khonna bagi loop singi mute singa unaduna wari shana bagi pawdam ama taminashi Manipur ki chingi jila singi marakta Senapati Jila si sports ki powerhouse ama oirakli Mashimak Chief Minister in Biren Singh Mashamag naso fondok lamlabni Jila sigi chehi nauriba sana khotnabada thoidokna hai singlaba mi oi kya tungan ba thakta Manipur state gi damak sanari Senapati Jila gi mia masi sanababu yamna pamjaba mi oi singni mekhoina makhal makha kya ge masana sing sanai sarkarna khotna duna jila si da sana khotnaba gi infrastructure kya leptana semgatli masigi manungda handakta Senapati district headquarters da sanga khiba astrota football ground panbayai Jila sida infrastructure kya leptana semgat lakliba asika loinana matam kharagi matungdadi sana khotnabada haisingba angang amukka henna thorak lagani haibisi miyamgi thajabani Chief Minister in Biren Singh na Senapati Jila bu Imphal gi hek mathangda anisuba sports powerhouse sports capital wehengani haina wasagli Chief Minister gi wasak asibu mang fauna hanba haibisi Senapati Jila gi mipum khudimma ki apamani Mang Faunaba Aduni Haujik Miyamna Khorangna Ngairibisi Hiramasi ki matangda Senapati District Olympic Association Manipur ki President Sri Joram Kovio Amashung Senapati District Olympic Association Manipur Advisor Amashung Senapati District Badminton Association President RS Abel Makhui Anigi Mot Piraduna Hai Aigi Mingse RS Abel Kawe Aihagase Senapati District Badminton Association ki President oina hojik thopuri handokna SDOM ki General Secretary ki thausu chahi mapanlom ai thopuram mane aikhoi Senapati ase Hill District marakta sports powerhouse haina hojik kaunare maramdi aikhoi Senapati District asidegi yamna national international level phoba aikhoi players se produce tore Maramaduna government nasu aikoi gi Senapati asida meeting changinaba request tawbani produce tawriba sport persons gi marakta yamna nauriba under 11 da angangani mingoina panjarabada Kovio amasung kalo under 11 badminton da Bangkok amasung Kuala Lumpur da represent tawkibni aduga recently
concluded haibadare second Manipur Olympic Games ta aikoi Senapati women na volleyball amasung basketball da champion ta khiba leikhrabani aduna hojik aikoi Senapati da aikoi na ohudoba players mayam su thoraktuna lei aduga talented oiba players mayam aikoi hojik ubo phange aduna Senapati district asida infrastructure da aikoi khara mapung phadaba leire aduna government da aikoi request towning badi recently aikoi gi turf ground ase honorable chief minister Sri N Biren Singh na inaugurate tawraga hojik aikoi hill district da ihan hanba turf ground ase aikoi Senapati da leire aduga the biggest badminton stadium haiba dare 12 courts amasu aikoi Senapati da sum leire aduna Senapati gi players se maru aina hojik badminton amasung aikoi women volleyball team basketball team ase champion taraga sum leire aduna aikoi gi achievement se yengle hairaga government su pugning changbinaba ningsi jabani hojik turf ground ase leirabani na state aduga even national tournament se thamba yabagi chances yamla ubu phangi aduna aikoi Senapati da requirement khara su leire maru aina aikoi youth hostel ama se yam darkar oiba ama aikoi na hojik darkar oiba leire aduna government na su masida median changbire haraga aikoi Senapati asida sports ki maramda develop tawbina busu government da aikoi request tawjabani government na tawkiba aduga government na infrastructure ronda sem bi ki bayamna le aduga darkar oibusu yamna hojik leire maramde Senapati gi sport person singse hojik sports ta pugning changba yamna interest oiba angang nupi yamna leire aduna government asigumba aikoi hill district asida recently aikoi gi Sri N Biren Singh honorable chief minister na lauthokiba musu leye Manipur gi second sports powerhouse Senapati oigini haina mahana lauthokusu laikhrabani aduna I on behalf of the Senapati people government na aina request tawninge madudi hairiba potsing ase government ming yeng changbire hairaga aikoi Senapati gi damakta wakhan khanbire hairaga aduga maru aina sports fraternity da pungning changbire hairaga Senapati gi sanaroi singse state level da oragasu aduga national da oragasu even international powda aikoi puthuknaba hotna jagani haina government side su thamjari loina na government na aikoi Senapati asi nungsibire hairaga Senapati da sports talented oiba yamna leire haina khanbire hairaga hojik hairiba potsingse athuba matamda government na interest lobire hairaga semgat pirabadi aduga pugning changbirabadi yamna harogani haina wamatek ase government side aina request tawjabani. I am Joram Kovio, the president of Senapati District Olympic Association Manipur. Today I'm truly happy to proclaim that Senapati District is heading a step closer to the realization in making our district a sporting district. For the fact that in the most recent years, the government of Manipur under the leadership of our honorable CM Sri N Biren Singh have come up with so many infrastructural development in our district, especially in the field of sports. And now that we have some world-class sports infrastructure in our district, we have also seen so many of our players in the recent years coming and competing with the professionals in the state level
and also winning goals, silvers and medals in the national level and also in the international level. So the development that is taking place tremendously in our district in the field of sports is only possible because of the seriousness of the present government of Manipur, who have truly understand the sentiment of the people of our district. We know we are deeply attached to sports since long years back. We have so many talent in our district, but the only problem that we have been facing again and again is lack of infrastructures and training facilities in our district. But now that the government under the leadership of Sri N. Biren Singh have truly understood the sentiment, the feeling, the vision of the people of our district, that they have come up with so many sports infrastructural development in our district, and they have gifted us, even recently our chief minister has gifted us an AstroTurf football ground, which is a world-class FIFA approved football ground. And now, by the coming of this AstroTurf, we have also marked a historic event just yesterday by conducting the first district women Premier League in our district. And through this tournament, we hope and believe that the participations of all the sports, irrespective of genders, will come in, pour in, and show their seriousness and create this kind of more events in the days to come, and so that we have equal participations of all the genders. And then in the coming year, we hope and believe that our Senapati district will become a powerhouse of football, volleyball, and all the major games, and even the track and field events. We hope and believe that in just coming few years, our boys and girls will bring laurel to our district by representing in the national and international level and winning medals for our district and also for our state. Thank you so much. Senapati Jilada AstroTurf football ground Sanga Khibada Natana indigenous wrestling stadium Sagat Liba Amadi Karongda Sunny Dahar Sports Complex Sanabagi infrastructure Semgat Liba Singh Ashi Loiraglabdi Senapati Jilana Manipur gi Anishuba Sports Capital Oiba Haibishi Shoidrabni Akashvani Imphal gi Paugi Shaktam gi Damak Senapati headquarters degi hikini. Matang asida Akashvani Imphal na puthokpa Paugi Shaktam lojere aiba Thokchom Jogendrajit puthokpa Gin Gangte Tengbangba Jibanlata Sarangthem Lizakibi Chitrabhanu.